i pozvali smo nadležne institucije da ubrzaju imenovanje novog saziva Vijeća ministara te da provedu dogovor o hitnom slanju programa u Brisel. Nadam se da ćemo 23. u ponedjeljak idući biti u prilici da imenujemo kompletan saziv Vijeća ministara i da dan poslije toga pošaljemo program u Brisel. Predsjedništvo SDA je pozdravilo i koalicijski sporazum SDA, SBB i IDF, dakle kompletiranje koalicijskog sporazuma, jer mi smo početak toga sporazuma imali 17. maja, onda smo u petak predsjedili podjelu pozicija. Radovao me konsenzus i podrška opšta imenovanju gospodina Marijana Nenadića za prvog čovjeka u vladi kantona Sarajevo. Utvrdili smo kandidate za poziciju Vijeća ministara. Za ministra unutarnjih poslova predložena je gospođa Bisera Turkovića, za 4 zamjenika Nezir Pivić, za zamjenika ministra pravde, za zamjenika ministra prometa i komunikacija dr. Branković, za zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice dr. Mahmutović i za zamjenika ministra financija gospodin Hazim Rančić.